Kad su bila velika juga, čekalo se da jugo, kada se kaže, pade. I kad bi palo jugo, došlo bi se u ovu uvalu koja je okrenuta prema otvorenom moru koje mi zovemo Kulav. I onda bi se gledalo je li more što donilo. To smo zvali naplovina. To je bila neka samoposluga onoga doba. Čim bi jugo palo, svi bimo išli, razmijelimo se tražeći je li što došlo, je li što doplivalo. A more nije puno nosilo jer je bilo puno manje brodova, ali bi povremeno donilo. A najtraženija roba je bila boca. Kad sam ja bio mali, tada su staklene boce bile vrijedne. Tada to mi nismo shvatili da čovjek popije bocu vina i baci je u more. Tada su to radili naši gosti, koji su brodovima prvi dolazili tu. I onda bimo mi te boce skupili. Eto, onda se u njima držalo ulje i šta ja znam. Što bi... Ja se sjećam naše boce odujao iz naše kuhinje, koja je već tada, kad sam bio dijete, imala 40 godina. Drugo, po važnosti što se je očekivalo da će se naći, bilo je građevno drvo. Brodovi su bili mali, slabo osigurani, još u prvo vrijeme i drveni, i njima bi sa kuverte veliki vitar odnio drvo. I to drvo bi plivalo po uvalama koje su okrenute u prvom redu prema jugu. Znači ovaj studenjak od Piškere, Kasela, Mana, Bokor, Levernaka i tako dalje. I to su djeca redovito išli. Druga važnost ove uvale je bila u tome što su se po rubovima koje tamo vidite bile su velike škrape. Valovi bi došli napunili škrape morem i onda bi se to po ljetnim sušnim danima, osobito u kolovozu, kad bi nastupile dugotrajne bonace, kristaliziralo. Ta se skor skupljala i koristila prvenstveno za soljenje srdela i za kuhinju. Naime, sol je isto bila monopol i to je bilo jako skup, u to doba jako skup proizvod. Što više, ako ne bi bilo valova, onda bi se dici dalo stičeve da idu na more, naliju sami škrape da se sol kristalizira. Evo ovdje ćemo Ivo na ovu vrpu. Dobro. Ovdje na najbolje brodom dojti. Da. Pa mi nismo smatrali da je to smeće. Mislim, to je nešto što je bilo korisno ili za ogrijev ili za speći ribu, a ponekad bi se našla i neki postol ili neka boca. Evo cipenica. Kako svi nosimo te vražije japanke, meni je pukla japanka, lijeva. Nosim broj 43, sad sam se ja fiksirao svaki put kad idem uz obalu da nađem japanku broj 43, ali tu, lijevu, a ne desnu. Nekoliko godina se tražila ta japanka, to je bila više zabava nego potreba koragu japanke, 100 kuna nije uopće problem, ali ja sam sebi zabio u glavu da moram naći lijevu drugu japanku, broj 43 i nikako. Jednog dana kad sam bio ujutro na ribi, vidim nešto pliva japanka. Dignem desna, ja kažem, opet isto 4. put i ništa, idem za poslom, dignem 2. zog, 3. zog, vraćam se doma, kad napunti, na ulazu u valu, pliva još nešto. Gledaj, opet japanka. Iste boje, sve kanti, baga, možda je ovo ista kao i ona. I stvarno najdem konačno, nakon ne znam koliko godina, lijevu. Zapravo ove dvije su bile zajedno odletjele, valjda, s kuverte od broda jer je vitar ih bacio ili su ih zaboravili, nemam pojma. Samo ih je kasnije more razvojilo i ja sam stjecajem tako tih nevjerojatnih okolnosti naša jedni i drugi konačno dobio svoje zamišljene japanke po stare dane. Eto, to je tako jedna mala pričica o suvremenim nalazima iz naplovine.
kažu jedne. Mi smo tako našli plivajući bakse cigareta. To je oca razveselilo do beskraja. Zato jer jedan dio toga je bio mokar, a ono drugo je bilo suho i to se sušilo, a kornetari su poslovično bili uvijek bez duvana. Tako smo se on tome obradovao. Jedan od najbizarnijih nalaza, ja mu nisam svjedočio osobno jer sam bio dijete, ali sam koristio njegove blagodati, je jedan monoksil, dakle drveni brod u jednom komadu izduben iz jednog debla, širok jedno pola metra u širem dijelu i nešto uži pri krmi i dug oko 5,5 metara, fantastične stabilnosti jer je imao ravno dno, koji su naši roditelji jednu noć kad su išli po mraku, naletili udarili brodom u to misleći da su pogodili neko drvo, kad su išli malo bolje pogledati, ustanovili da su našli brod. I odmah su odlučili da ga neće ni prodati, ni dijeliti, ništa, nego da će ga ostaviti Laustarskoj dici. To je bio savršen brod za našu upotrebu jer smo bili uglavnom bezobzirni, nismo puno baš pazili hoće li mu udriti, nećemo udriti, hoće li mu malo ovako ili onako, nego se to lupalo u kraj, vrtilo, izvrtalo. Najčešće bi ga zaboravili vezati pa bi on otplivao, onda bi ga roditelji spašavali, a bar 5 puta znam da se on nalazio po okolnim obalama. I to je jedno zapravo bilo, možda što se mene osobno tiče, jedno od najljepših iskustava iz djetinjstva. No, nalazi vraže, kako se kaže, neko je primijetio da će taj brod na taj način iditi k vragu, a da je to ipak šteta, da bi to trebalo sačuvati. I došlo je to do ozbiljnih ljudi, taj glas u Zadru. I oni su rekli da je to nama značilo neko dobro, društveno dobro, nacionalno dobro, ne znam šta su rekli. I taj su brod odveli, a nama će oni dati drugi brod. I zaista su nama oni poslali neki drveni katamaran kojega smo mi u godinu dana potpuno samaštrali, ništa nije od njega ostalo. I moja ti je vesela, tako smo je zvali, tako su oni joj dali ime, završila u budućem, nikad izgrađenom pomorskom muzeju u Zadru. I ja sam to doznao prije, šta ja znam, možda 15 godina, jer od toga kad su ju odveli prošlo je 40, možda i više, 50. I kad sam ja nju vidio tako našminkanu, uređenu, opranu, ja nisam poznao. To je stvarno bila jedna gospoja nova, koja apsolutno nije imala nikakve više veze. I ja, kad je vidim, gotovo da nema nikakvog osjećaja više prema vremenu u kojemu je to zaista bio simbol radosti i veselja.